Murakoze nshuti bavandimwe abakunzi b'umusaraba wa Kristo abera b'Imana aho muri hatandukanye hose ku isi. Uyu mwanya ni umwanya mwiza turi kwamamaza ubutumwa bwiza. Intego yacu ni imwe twese, no kuganisha ku musaraba, no kuganisha kuzana abantu bava mu byaha bagana kuri Yesu, no guhamagara bari kure, urubyiruko ruhuze, abamama bahuze, abagabo bakuze. Muri iki gihe hari ibintu byinshi bitandukanye bitsikamiye abantu bituma batareba aho bagana, ariko icyo dushishikariza abantu turabakangurira gukurikirana amacano agenda avuga ubutumwa bwiza. Uyu ni inzira Imana yashyizeho kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare ku isi hose. Tubakangurira gukomeza gukurikira ijambo ry'umushumba Revera Mutima François TV. Hakorerwaho ibijyanye n'ijambo ry'Imana, ibiganiro bitandukanye, indirimbo, ubutumwa bwiza. Mukomeze mu bwamamaze uburyo bwawe, mukore share, comment, subscribe kugira ngo ubutumwa bugende bugere kure. Murakoze. Shalom shalom. Abakunzi b'ijambo ry'Imana, turabashishikariza gukora comment, share na like n'ibindi bisabwa kugira ngo nanone ino channel yacu ikomeze gutera imbere. Ni Revera Mutima François. Abazaza bifuza kuzaza bakurikirana inyigisho nziza n'ibiganiro byiza kubijanye n'iyobokamana, turabararitse kandi dukomeze twese twamamaza ubutumwa bwiza. Imana yo mu ijuru ikomeze baheze umugisha. Murakoze. Shalom shalom. Turabasuhuje mwebwe mwese abari ku migabane igiye itandukana ku isi yose, abakunzi bacu. Uyu ni wa murongo twababwiye twabazaniye tuzatunyuzaho ijambo ry'Imana n'ibiganiro bigiye bitandukana, gusenga n'impuguro n'indirimbo. Kuko muhamubibona imbere ya kamera zacu, aba ni abatumirwa twabazaniye. Harimo abapastori, harimo abavugabutumwa n'abandi bagiye batandukana. Baraja kubibwira amazina, ariko abantu benshi murabazi kandi murabakunda, muraja kubiyumvira. Rero mbere yuko dukomeza, turaja gusenga mu kanya, ariko ndika nanone tubanze babibwire kugira ngo namwe abatabazi mubamenye. Nyuma yaho tuja kubabwira icyo turi buganireho, turabanza dusenga. Ariko mbere yuko tuganira, reka tubabanze babibwire. Rero reka tubanzirize umuvandimwe hano. Murakoze. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Runezerwa Kazigaba, ndi umushumba mu itorero rya El Shaddai Revival riyobowe n'umushumba Ngenganye. Murakoze. Murakoze cyane. Uyu mubyeyi nawe atwibwire. Murakoze. Amazina nitwa Kamariza Melody, ndi umumama ndubatse. Murakoze. Murakoze rwose. Murakoze. Nitwa Joseph Serukundo, ndi umuvugabutumwa. Murakoze. Murakoze. Nitwa Serugo Sekunzi, ndi umushumba mu itorero rya Horebu. Murakoze cyane. Nanje banyita Nyaruhimbi Aline, nsengera mu rusengero rwa Grace Tabernacle. Murakoze. Murakoze cyane. Muriyumviye bamaze kubibwira. Rero mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu cy'uno munsi wa none, reka tubanze dusenga Imana. Imana iri mu ijuru, Imana ikomeye, Data wa twese uri mu ijuru, muri aka kanya tugiye kuvuga ubutumwa mu ijambo ryawe, cyangwa se mu biganiro, cyangwa se mu mpuguro. Ukomeze ubane natwe. Iri jambo tugiye kuvuga rifasha abantu, ribubake mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Wigaragaza nk'Imana, tubona ukuboko kwawe kandi twumva ijwi ryiza ry'ihumure riduhumuriza muri urugendo ruje mu ijuru. Komeza kubana natwe kuzageza tukubonye kubw'izina rya Yesu w'i Nazareti. Amen. Rero nkuko twari tubibabwiye, twatekereje yuko
tugiye kuganira hejuru yo gusenga, ariko turibanda ku ijambo ry'Imana ryanditswe muri Bibiliya, kuko ikintu cyose tugendera kuri Bibiliya. Rero reka nanone mushumba Pasiteri Serugo Mathieu nadufashe gusoma mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 ibice 8 n'ivensi yayo y'12 na 13, arasoma nk'amavensi 2. twari tuvuze ngo gutega kwa 2 ibice 8 n'umurongo wa 12, haravuga ngo numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye, uzirinde umutima wawe we kwishira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Amen. Arakoze cyane Pasiteri. Rero tugiye kuganira hejuru yo kwibutsa abantu abadukurikiranye hirya no hino. Aba ni abakozi b'Imana nk'uko mwabyumvise, barimo abapasitori, barimo abavuga butumwa, barimo abadiyakoni, ni abantu basengeye ahantu hagiye hatandukana, ari ruguru ari no turi mu Mishasha. Twakeneye kugira ngo dukangure abantu, tubibutse imirimo Imana yadukoresheje iriya ruguru. Rero tugiye kuganira hejuru y'ibyo bintu, turebe itandukaniro ry'iriya ruguru, imisengere y'iriya iwacu muri gakondo, naha ukuntu abantu babibona nuko babifata. Rero reka dutangire twumve Pasiteri Majoro atanga ibitekerezo byiwe kuko iwe abibona kuri generation y'ubu ngubu cyangwa se ku bakristo bose bahari kuri ubu ngubu, abe nkaduheza umuco w'ubu ngubu. Murakoze cyane. Murakoze cyane kuduha ijambo. Muzukuri turabanza gushima umushumba ku yerekwa yagize kugira ngo abashe gukora iki cyicaro, kugira ngo abera b'Imana baje baganira bungurane ibitekerezo, kuko muri uru rugendo rurasaba inama nyinshi, kuganira no gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Rero nk'uko umushumba yarabajije ikibazo kivuga ati se uko twakoraga kuva kera tukiri ruguru, mubona ari wo murongo tukirimo cyangwa se bishobora kuba byarafashe indi mpinduka, mubibona mute? Mu by'ukuri nashobora gutekereza ko hari impinduka zigenda zigaragaramo rimwe na rimwe iyo witegereje. Zimwe twashobora kuvuga kuko wenda zishobora kuba zikomoka kuba twarahinduye miriye aho twabaga, ugasanga aho tugeze hagiye haba ama-challenge atandukanye n'ayo twabagamo tukiba iwacu mu ndyamo. Ibyo umuntu yavuga kuko wenda bishobora kuba bitera impinduka, ariko tugereranije cyane uko abantu bakabzagaho kwegera Imana tugituye iwacu ruguru, hari itandukaniro rwose. Ruguru wasangaga abantu baba mu buzima bwo gusenga, haba ku manywa haba nijoro, baja mu mashamba, baja mu misozi, baja mu matayu, ugasanga n'ubuzima abantu baba mu buzima bwo gushaka Imana. Ariko hano mbona cyane abantu bagenda basa nka, nubwo atari bose, ntabwo ari bose, numva tuba tuvuze gutyo, ntabwo ari bose, haracari benshi bagihagaze neza, bakifite inyota yo gushaka Imana. Ariko muri rusange ubona rwose hari impinduka. Abantu b'iki gihe abenshi bihugiyeho, bahugiye ku zabo, bahugiye ku mirimo yabo, kandi nayo ni myiza, ariko kandi ubona inyota yo gushaka Imana yaragabanutse. Murakoze. Murakoze cyane. Pasiteri atanze ibitekerezo bye. Reka twumve nanone umubyeyi Melody Kamariza nawe agira icyo atanga nk'umubyeyi. Usarire binyibukije ibintu byinshi, ariko kuribuka ababyeyi ukuntu iriya ruguru
bazaga bahetse abana mu rubunga bugaca barambije neza neza mu ngeregere mu byatsi. Ariko ubu ngubu tusigaye tureba habe n'aya makanisa nimugoroba tukabura abantu. Ese biterwa n'iki? Biterwa na shuguri, biterwa n'imirimo. Niki kitera iyo mpamvu abantu kutaboneka nk'ababyeyi nkawe wasengeye iriya ruguru nino ni ubona itandukaniro ry'ababyeyi cyane cyane woduha nk'umwangaza. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Uko mbyumva itandukaniro riri hagati yo mu bihe bya mbere ko abantu basengaga iriya ruguru na hano biratandukanye, ariko nanone si cyane. Ni uburyo bwo kwitwara uko abantu babaga bafite umutwaro w'umurimo. Ndibaza ruguru iwacu hambere iriya ruguru ku misozi muri Kongo, abantu byasaga naho ari nk'ikizamini, nibwo buzima abantu babagamo. Umubyeyi akaba yagenda akirirwa mu kazi kiwe, ariko nimugoroba agaheka abana agafata abana mu maboko bakaja kurara imbere y'Imana basenga binginga Imana. Hari ububyutse bwinshi bunyuranye n'aha, ariko hano tubona twaragiye duhura n'imbogamizi z'umujyi mwinshi, shuguri zitandukanye, imirimo itandukanye, akazi kenshi, ibihe binyuranye. Nyine ibi bintu abantu bagiye banyuramo binyuranye n'ibyo nibaza byagiye biba imbogamizi. Nico mbona gishyiraho itandukaniro, ariko nanone abafite umutwaro w'umurimo baracaremerewe n'ubu. Yego ntiyoheka abana wenda ngo akurure abandi. Urabona nk'aha muri iki gihugu turimo hari igihe cy'imbeho cy'ubukonje, hari imbogamizi zigiye zitandukanye zibuza abantu kuza. Hari ugusiga kingiranye abana iyo ngiyo si hafi, nka kumwe basohokaga bose bakaba batuye ahantu hamwe hafi mu muhano umwe, bose bagakubita ingoma bagahurira mu rubunga wenda ahantu hafi mu ikanisa bose. Ariko ubu nyine usanga abantu benshi ntabwo baba begeranye, usanga abantu batuye ahatandukanye. Rero izo ni imbogamizi wenda zimwe twavuga zagiye zituma abantu bagenda basa n'abacitse intege, basa n'abadahura cyane nko muri bya bihe n'abana, bityo bigatuma tutagira wa mwete wa mbere. Ariko nanone intumwa z'Imana n'abakozi b'Imana ndibaza hakiri abari ku murimo bapfukama mu mazu yabo, bapfukama ahatandukanye, bakirira Imana ugutandukanye. Kumwere yavuze ngo haracari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Nibaza na hano hakiri abantu benshi bagikora nk'ibyira ruguru, yirirwa mu kazi akarapfukamye mu cyumba, abashoboye bakaza mu butayu, abashoboye ubutayu bwabaye insengero. Ko nibaza cyane kuko imisozi ni bake bagenda banyurayo kubera imbogamizi. Jeni nk'izo imbogamizi mbona nuko abantu bagiye batatana, bagira n'imirimo itandukanye, amashuguri atandukanye. Nico gituma abantu batakigira umwete nka mbere. Murakoze. Arakoze cyane. Melody atanze ibitekerezo byiza kandi byumvikana kandi byubaka. Nanone turakomeje, reka duhereze nanone umuvugabutumwa Serukundo. Akunda kugenda avuga ubutumwa hirya no hino muri ibi bihugu byacu, kandi yabiherewe inshingano kuko abibona iwe ne agenda anabikora. Nawe naduheza ibitekerezo byiwe kuko abibona. Sawa, umushumba arakoze kubw'icicaro yaturemeye kugira ngo tubashe gusangiza abantu mu byo tubajije biri mu mpinduka tubona z'abantu gusengera ruguru ndetse na hano uko tubibona. Ruguru abantu barasenga bakoresheje umwanya mwinshi kubera ko ureba ibikorwa byabaga iriya ruguru, ndavuga mu activite asanzwe yari make. Hanyuma ico gihe byabaga umwanya n'uburyo bwo kuja gusenga, usibye ko ibo bamaze no kunakizwa nuko yari inshingano mu bibagize gukizwa, agahita yumva ko gusenga bigomba gufata nyine umwanya we wose. N'ubundi niko byari biri. Ibo bagasubakanagira n'umuco wanabafasha, kuko nza numva bavuga ngo umuco w'iwacu imurenge wari mwiza, nkuko ntiwari ushingiye gukora ibibi, ahubwo n'umuntu wese wakoraga ikibi nubwo yaba adakijijwe, ahubwo imfura z'umuhana zaramugarura zimubwira ngo ibyo ukora ni bibi,
none ukumva ko umwanya wabo wose waba ushingiye ku gusenga. Babigirira umwanya bakanagira aho gusengera hatandukanye. Ni bene uko ngo iyo basengera mu butayu, tuvuga ubutayu, namara iriya wasanga yarikozwemo nk'inzu, nuko ntibishuzaga abantu bakaja gusenga kubera ko nta kindi bibasaba. Ni bene uko. Ariko hano usanga jewe icyo mvuga nk'imbogamizi, abantu bahuye n'ubuzima busa n'ubutaboroheye, hari ababayeho mu buryo bwo gupagasa cyangwa se mu buryo bwo kwikorera, noneho kugira ngo aje kwirirwa yikoreye ibyo ari gukora, atahe yarushe aje kurara ahantu runaka asenga, buca azazinduka. Nzabona kiri muri bimwe by'imbogamizi bituma ino bitagaragara ko bikorwa cyane. Uretse mico, noneho n'imico twagiye duhura nayo, usanga abino nico nyine twari tuvuze ngo cyo gupagasa. Abenshi bamwe ni abarara mu kazi bakanakirwamo, none ukumva ko hari igihe abantu bavuga ngo basengera iyo ngiyo. Ariko kandi nanone icyo mbona kindi cyabaga ruguru ni uko abantu bose kubera gusenga barangwaga n'umuco mwiza wo kubikunda no gukunda ababibatoza. Ariko mo hano abantu ahubwo barabyitirirwa, ariko ubona batabibamo. Noneho n'ubifite rimwe na rimwe agasa nk'utabikora, kandi ukabona naho gaciro ntako ahabwa. Iriya ruguru byari byiza kuko byakorwaga mu buryo bwuzuye, ariko ino ni byiza ariko uburyo bukorwamo ubona hari ububura. Ni ukuvuga ngo abantu kubiha umwanya ntawe bakigira, hanyuma naho babikorera hari icyo bisaba, ibintu nyine bigenda biba muri bo, noneho ugasanga ibyinshi ntibibabuza kudakora nk'ibyo. Ariko kandi cyane ruguru tubona ariho byakorwa mu buryo bwuzuye bwiza, kubera ko ibo bari bagizwe n'icyo cyo gusenga. Ariko hano nabwo turasenga bikorwa mu buryo bwuzuye, ariko rimwe na rimwe ntikigaragare mu byo dukora kubera ibidukikije mo hano. Nuko niko nabivugaje. Arakoze cyane mwene data Serukundo. Reka duheze ahangaha Diyakoni Nyaruhimbi. Nabonye yanasaraye cyane, barangije umukutano, baraye basoje nimugoroba, yasaraye cyane. Ariko nko numva nko ndabona ufite ibyishimo, nko ndabona ufite wo kwandika n'amandiko, nko ndabona rwose. None se nkawe wasengeye, kandi turabizi ko wasenze Imana cyane, uba abantu tukibona kera iyo twajaga mu mahuduma kuyivuga butumwa ku cyumweru, twabonaga ababyeyi barira bakarira, bumvise ijambo ry'Imana basenga bakarira. Ariko kuribuka nka cya gihe iyo twiteguraga nk'abashyitsi bavuye mu muhana wa Nyanaka, abayumbe neza twabuze nk'amahoro mu muhana, abantu baba bariga amajosi, abazi kuririmba bakaririmba ngo karibu wangu malaika wa Bwana, abantu bakanezerwa bakandika amandiko. Ariko ubundi aba bantu tibacyandika amandiko. Ni iki kibitera? Kuko we ubibona, we waje wasenge nk'iriya ruguru. Mushumba arakoze cyane kuduheza ijambo. Tugiye kuvuga nyine itandukaniro twabonye iwacu ruguru na hano kuri uyu munsi wa none turi. Ruguru iwacu abantu barasengaga cyane, kandi icyatumaga dusenga cyane ni uko rimwe na rimwe umuntu yakuraga agasanga ni ubuzima. Gusenga byari nk'ubuzima, kubera kuko warakuraga ugakurira kuri bakuru bawe se cyangwa mu itorero, bagenda babigutoza bakabikwereka, ndetse bigasa nk'aho bivanze n'umuco cyane. Abana b'abakobwa n'abatabana batoya murambabara cyane gucisha mu iryo, ariko ni ukuvuga ngo byari ubuzima, kandi cyane byamara kuba ubuzima bikinjiranamo n'umuco wacu, kubera kuko warakuraga bakakubwira ngo iyo umuntu ukura uza wiga gusenga, bakabigutoza ukagenda ubitora, kugeza n'ubwo abana b'abakobwa aho dushatswe tugasanga nabo ni umuco, ndetse
n'ikintu bakutoza cyane ugasanga ibikugizeho ubushobozi cyane. Nk'iyo nabonaga iyo twajaga kwakira abashyitsi, hari ukuntu batubwiraga abakuru bakababwira ati ubwo twiteguye abashyitsi, abana batoya b'abakobwa ndetse n'abagore bato bato, murategura cyane, mutegure. Hari abaja guhomora ubunga, abandi bakaja kwahira ibyatsi. Urumva rero ni imibereho y'abaruguru iwacu. Tukaja kwahira ibyatsi, abandi bakaja gutoragura, ukareba za nkwi zumye cyane zijya zo ku rusenge zakorereye. Iwacu bakazazita ngo inkwi zakorereye, ukaziberereza neza. Hari abagore bari bazi kuberereza inkwi, bakaziberereza, mukagenda mukazipanga mu rubunga, inkwi zidafite umwotsi, tugahoma mu rubunga. Hari ukuntu twateguraga imizi y'iziko, tugashyira inkwi ahantu nyuma y'umwango kugira ngo abashyitsi nibaza za nkwi ntizigire umwotsi. Tukazitegura. Hari abantu bari bazi, mwabo w'abadiyakoni, hari abantu bari bazi kubikora neza cyane, ndetse twazikoreshaga nk'ibitoro. Hari abantu buri kenshi batari bafite amatara yo kugira ngo babone ibitoro, ariko noneho tukaberereza za nkwi zikatubera mwabo w'ibitoro, tugatarama tukakira abashyitsi. Noneho bitugiraho ububasha cyane bwo kugira ngo dukomeze dusenga Imana, kandi tukagira n'umwanya uhagije wo kuba imbere y'Imana, kubera kuko iwacu nta kwishyura amazu. Umuntu yiyubakiraga inzu yiwe, ugasanga inzu warayubatse yawe, wakoresheje ibisabwe byose, materiyeri zose zifatika, tukabikoresha. Twamara kubikoresha, noneho tugendana ikibazo kivuga ngo hari ukuntu baza kunsohora mu nzu se, cyangwa hari ukuntu umuntu yoza kugira ngo umwana aburare. Noneho bikagira itandukaniro cyane. Jewe ku giti canje uko mzumva, muri ibi bihugu twinjiyemo byagize itandukaniro riri hejuru, bituma dusa nkaho duhugiye ku mirimo ndetse n'ibitunga ubuzima. Ugasanga ino mu bihugu twajemo harimo imbogamizi nyinshi zisa nkaho abantu babuze imyanya ihagije. Iwacu ruguru twari tugira imyanya ihagije, tukagira n'ikindi kintu bavuga ngo hari n'ababakangurira kugira ngo mubibemo cyane, kandi icyatumaga abantu basa nkaho bagiye mu mbaraga cyane. Iyo muri hamwe mwateranye muri abantu benshi, tuza dusa nkaho ducyazanye kugira ngo abera bakomeze babe mu mwuka. Na hino twaratatanye cyane, abantu bagize imbogamizi zo gutatana, abantu bagasa nkaho babuze uburyo bwo kuba hamwe, bwo kuba muri cya cyicaro cyo kugira ngo musenge Imana itange uburyo bwo kugira ngo abantu bakomeze bishimire hamwe. Noneho kubera impamvu zo kuvuga ngo abantu babe hatandukanye, abantu bihugireho, abantu babe mu mirimo, bigasa nkaho nje ku giti canje nkabona n'izo mbogamizi zabaye. Ariko haracariho abantu bakigwanya kugira ngo babone uwo mwanya wo gusenga Imana. Noneho mu bijanye n'ababyeyi, nanje ndi umubyeyi, ndi umumama, ndubatse. Abantu twebwe ruguru twakaza tugira nk'ahantu, iyo ugiye gusenga ukegera umukecuru, ababyeyi ukabegera ukababwira ati hari ahantu nsimbukiye ngiye gutarama aha runaka, woba umfashije umwana cyangwa se ukandebera ibisigaye mu rugo kugira ngo bize kugenda neza, mbaye ngiye, ukamusigira imirimo akagufasha. Naho hano abantu benshi urabyifuza ariko ntubigereho kubera imbogamizi y'ubuzima twagiye tubamo, ariko haracariho abantu bakibikora kandi bakibishishikayemo. Murakoze cyane.
arakoze cyane Nyaruhimbi ariko anyibukije ibintu Pasiteri Major kuribuka kuberereza inkwi ukazisatura mutegereje abashitsi ugahoma ngo nko turashaka kwibutsa abantu abana bavuka ino n'abasore bavuka ino tibazi imiziziko kamari uwo mubwira ngo imiziziko tiyo kwamavuga ngo ni igiti gusa kuberereza n'urukwi bafataga bakazana ishenyi bakarusatura hagati bakagira udusatu niko bitaga kuberereza anyibukije akuruye ibintu wa kandi asa kuwagize kigihe mwabaga mutegereje abashitsi ariko byari bitangaza uzi ko mwazaga muja kubatega bakiririya ku marembo mugategura abantu baja kubiyegereza mu rubunga bakabiyegereza abashitsi bakumva neza ko bashitsi kandi muri ico gihe mwarimu nukuvuga ngo yabahanyura mu muhana we uracumba umutsima Kamariza aracumba umutsima bakwitaga ngo no gukongoza we uracumba umutsima w'abashitsi imitsima yose ikava mu mazu bakayizana mu rubunga nimo abadukurikiranye ni mugume mwumva izabagaruguru tubibutse ibyo muri gakondo bakazana mu rubunga bamara gushitsa abashitsi nukuvuga ngo abayumbe nabo bazaga bafite mapu y'ibintu zose nidushika baraza kutwakira harimo abantu bameze guke kera bafite amakuru yose y'umuhanda yose noneho barangiza rero bagafungura bamara gufungura bagakubita ingoma ya mbere ababyeyi bagatangira kwitegura ati ingoma ya mbere iravuze nukuvuga ngo habaga hategerejwe iya kabiri abantu bose bakaba bageze mu ikanisa reka tube turekeye aho ngaho ariko byari ibintu bikomeye reka nanone twumve pasiteri nawe atanga ibitekerezo byiwe ngo turaza tugana no ku musozo murakoze cyane kuko abandi bose bavuye kubivuga no gushima umushumba kuba yateguye kino cicaro tunashimira itangazamakuru rikomeza gufasha abantu kugira ngo bakomeze bibukanye itangazamakuru rinyuraho ibintu byinshi harimo n'ijambo ry'Imana no gukomeza kwibukanya kubijanye n'ijambo ry'Imana ndetse no guhugura gutandukanye kw'imibereho. Rero arakoze cyane turashimira umushumba kubijanye n'ico kibazo bahaye bavuga ngo twibukanye. Hano mu gitabo c'Abaheburayo ibice 13 n'umurongo wa 7 haravuga ngo mwibuka babayoboraga kera bakababwira iby'ijambo ry'Imana muzirikane iherezo ry'ingeso zabo mwigane kwizera kwabo. Yesu Kristo uko yarari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahoraho iteka ryose. Ntimukayozwe n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka kuko ibyiza ari uko umutima wakomezwa n'ubuntu bw'Imana udakomezwa n'ibyo kurya kuko abitaye kuri ibyo bitabagiriye umumaro. Amen. Ku bijyanye no kwibukanya imisengere yo mu mujyi n'imisengere y'iwacu mu gihugu aho twaturutse hariho itandukaniro rinini cyane. No kubera impamvu z'ibihe abantu bagiye banyuramo bitandukanye. Tukiri mu gihugu nubwo hari intambara ariko abantu kera bagituye bari bafite umwanya uhagije wo kuja gusenga nubwo hakorwaga imirimo yo kugira ngo ibesheho abantu ariko nanone ishuguri z'iwacu muri Kongo n'iziri no mu mijyi ziratandukanye. Ugasanga abantu bafite umwanya uhagije ku bijanye n'ubukode ntibwabagayo, ku bijanye no guhaha imirire gushaka ibiryo abantu barya ni bakeya bahahaga, ubundi ibiryo byabaga byuzuye mu mazu. N'utarahinze mugabo yabaga afite ibitungwa amatungo akazasaka ibigori byeze. Ibyo bikagenda bifasha abantu abafite umwete wo gusenga bakabona umwanya
wo kuja kuba imbere y'Imana igihe gihagije. Naho tugeze ino mu mujyi kubera environnement y'ahantu dutuye birasa nkaho bigoye cyane mu misengere. Gusa Imana ni imwe n'abakristo, itorero ry'Imana ni rimwe, ababifite mu mwete, abashaka Imana bakomeza kuyishakira no mu mujyi ntaho bitandukaniye, ariko bigasaba imbaraga nyinshi, birasaba gukoresha imbaraga nyinshi kuruta uko twazikoreshaga tukiri mu gihugu. Kubera iyihe mpamvu? Kubera ko hano ubuzima bwo mu mujyi urishura inzu, uragaburira abana, urasomesha abana, ugasanga izo ni impamvu n'imbogamizi zimwe zibuza abantu benshi bo kuba babona umwanya wo kuja gusenga mu gihe gihagije. Ikindi congeyeho kuba impunzi, kwitwa impunzi, kuba mu gihugu kitari iwanyu navyo ni ikindi kintu naco nkuko mvuye kubivuga, ni ibintu bigenda bitwikubitaho navyo bikatubera imbogamizi kugira ngo abantu benshi batabona umwanya. Ariko iyo tuja kuba tukiri mu gihugu abantu bare kuba bafite umwanya uhagije. Imisengere yo mu mujyi rero abasenga Imana barahari nkuko bagenzi banje bavuye kubivuga, abarara basenga, nubwo ubuzima bwa hano mu mujyi dutuye bugoye buruhije, ariko haracyariho bakeya bafite uwo mwanya bakarara basenga binginga Imana. Imisengere ya ruguru rero bariya basaza twakuze tubasanga ari abantu basenze Imana, bagendaga mu mashamba bagafata igihe kirekire bahaye basenga, bakazana impinduka. Ikindi congeyeho burya n'imiturire nayo yarafashaga. Mwasangaga abantu twari dutuye mu migi, twari dutuye mu mihana, mugasanga mu midugudu abantu baregeranye. Noneho haba hari itsinda runaka bagiye mu masengesho, baba ari abashumba, baba ari abamama, nanone muri wa muhana ukaburegeranye, abana ababyeyi bakaba baregeranye, bigatuma ubutumwa bubasha kugera ku bantu bose, n'amasengesho n'imikoranire ikihuta kugera ku bantu bose, yuko bose bari mu muhana umwe, bataha hamwe, basengera mu ikanisa rimwe. Ariko aho twagereye no mu migi urasanga abantu baratatanye, bafite amatorero atandukanye, aho bahingira n'aho batahira hatandukanye. Urasanga abenshi bamwe n'abana bibana mu mafoye, ugasanga bariyo, nuko mugahurira mu rusengero n'iyinga, ugasanga ibintu birabushanye. Rero kuba abantu imisengere yo mu mujyi n'imisengere ya ruguru, Imana iyo ni imwe, ariko kubera ibihe byatumye abantu banyuramo, ugasanga abantu ko barasa n'abahe baja kwanamuka ku Mana. Hari iterambere naryo ryabaye imbogamizi cyane cyane ku bana bavukiye no mu mishasha. Urasanga ibo ntibabonye abo basaza tuvuga, n'abari abakecuru ba mama baduheka bakicara mu rubunga bakaramza bagasenga. Abana bavukiye mu butayu ntibaza ayo makuru. Rero niyo mbogamizi nyinshi generation dufite muri runo rugendo, bafite imbogamizi yuko batabonye abasaza n'abakecuru baheka bakarara mu rubunga. Urumva imisengere yo mu mujyi n'iyo ruguru iratandukanye, ariko haracyariho bakeya bahaye basenga Imana. Ico ko recommandation dushobora gutanga nk'abashumba bayoboye amatorero cyane cyane no kwisubiraho, tukigisha urubyiruko, tukabigisha ijambo ry'Imana, tukabigisha gusenga kugira ngo bakure bazi ijambo ry'Imana, niryo ryobafasha mu misengere yo muri kino gihe. Murakoze cyane, murakarama. Murakoze cyane ko muratanga ibitekerezo byiza, ko turagana ku musozo. Mwatanze ibitekerezo bifatika byumvikana, impamvu zatumaga iriya ruguru babonaga umwanya wo gusenga, ukuntu batarihaga amazu, ngibyo byose nyine mwagiye mubivuga, kuko babaga hamwe mu muhano umwe, ntacyari kibagoye. Uriya mubyeyi yagumije kuvuga ibintu byinshi, nyine avuga ati hano kuvuga ngo ukinga inzu uheka umwana nijoro mu misonga, ibyo birumvikana, ariko ibyo ni imbogamizi nyine twagiye duhuraho ino. Ariko
icyo twobwira kugira ngo pasiteri reka muheze avuge nk'abiri tuzagane ku musozo turangiza. Ahangaha nanone ijambo ryatubwiye ngo numara kurya ugahaga umaze kubaka amazu yawe inka yawe n'imikumbi zawe bigwiriye muramenye timukibagirwa. nubwo twaba dutuye mu mujyi wa Nairobi uteye imbere twirinde kwibagirwa, twibuke uko batuyoboye, gusenga kwabo n'ijambo ry'Imana. Tugomba kwibuka, tukwiriye kwibuka ibikorwa by'Imana. Nawe natange igitekerezo. Murakoze cyane. Turasa n'abatinze cyane ku mbogamizi zituma hano tudakora nk'uko twakoraga iwacu muri gakondo. Yego. Ariko tugaragaza uburemere bw'igihugu turimo, mbese mu yandi magambo ubutayu turimo. Yego. Birashoboka ko umuntu mu butayu ariho yakorera Imana kuruta kuba mu bisubizo cyane. Nabyo kuko no mwanditsi yandika rino jambo mu yandi magambo bari mu buzima bwiza bwo gukiranukira Imana, babaha rekomandasiyo ati rero mugiye gutaha mushike mu bisubizo. Yego. Mugere mu gihe cyo kurya mugahaga, mu kubaka amazu no gutunga ibintu bitandukanye, atariko muzobe maso timukareka Imana. Yego. Mu by'ukuri Bigizi yaririmbye indirimbo izimfasha cyane, aravuga ngo birashoboka ko umuntu atakwicigwa n'inzara mu butayu, ariko ngo akagwira umwuma i Kanani mu bisubizo. Nubwo tubivuga gutya, mu by'ukuri hariho benshi bamaze gusa nk'abageze mu bisubizo byabo, bamaze kugera ku masezerano yabo, ariko uri mu guherukana n'umuntu yari umuntu wahoraga ku gicaniro, ariko yamara kugera ku bisubizo akibagirwa, ugasanga yabaye uwundi muntu, ukazusigara umwibazaho, ariko uyu muntu ni wa wundi. Cyangwa bishoboke neza ko, reka nagaruke na hari iwacu, nubwo tuvuga kuko bo batabaga bafite challenge nyinshi z'ubuzima, ariko umukecuru yazaga yirirwa mu murima agahinga agataha yarusha, umusaza akaragira agataha yarusha, ariko ntibite kuri wa muruho wabo. Yego. Agataha yashika bamara gukama inka barya, barangiza bakaja gusenga. Ni ukuvuga ngo nabo bari batuye mu buzima bw'imiruho yabo, nubwo itandukanye niyo dufite ubunyine. Yego. Ariko nanone mu by'ukuri ntibarebaga ngo uyu muntu aratunze cyangwa arakenye, bose wasangaga ubuzima ari ugusenga. Kandi ikindi, jewe nagize amahirwe yo gutura ruguru igihe kirekire, iyo mwajanaga n'abasaza n'abakecuru mu mahombi cyangwa se mu butayu, twebwe aho twabaye mu Gahwera twagira gugwara, wabonaga imisengere yabo hari ukuntu isa nk'itandukanye niyo dufite ubu. Ibo ni ukuvuga ngo basengaga mu bintu bidasa nk'ibiremereye cyane, ugasanga bari gusenga bitonze, ariko amadimansiyo binjiramo ko baragera kure. Ukabona igitaramo cyafashe indi sura kigeze iriya, nta sente yabaga irimo, kwari ukuririmba akaririmbo kagufi, umwe agasenga undi akanihira, bakagira gute, ukabona bagiye mu yindi si. Bari barabigize umwuga, bari barabigize cyari ikintu cyabo. Yego. Ariko twebwe hano inza mbona kenshi niyo tugeze ngo tugiye mu masengesho, ntitubanza gufata umwanya wo kuririmba indirimbo zituje ngo dusenge twumve Imana, tubanza dushikira ku mukunga, tutabanje kwitsa igitaramo amasengesho. Mbese ya masengesho yo kwiherera y'abantu nk'aba ngabo kutungana, abantu bagiye bayagabanya. Ariko kera wasangaga abantu batatu bahuje baziranye, bwacu umuntu akagira icicaro ciwe wenyine, noneho ukazuja kugera muri rusange, ariko ufite ahantu hawe wiherera n'Imana. Ico nari ngiye gusorezaho ni ijambo rivuga ngo birashoboka ko umuntu akiri mu butayu yo kwiyegera Imana no kuyiyambaza bitewe n'ibibazo afite, ariko yamara kugera kuri bya bisubizo ntiyibuke Imana yabimukuye. Yego. Rero bene data, abari hirya no hino bariko batwumva, byashoboka kuri mu butayu, komeza Imana usenge. Byashoboka kuri mu bisubizo, komeza Imana, kuko nubwo waba uri mu bisubizo, ariko dufite iyo twerekeje, dufite iyo tugana. Ubu butunzi ntabwo ari bwo kamara, nta nubwo ariyo Kanani yabera. Kanani yacu kuri none ko turagana mu ijuru. Twe kwita ku butunzi, twe kwita kubaka amazu meza no gutunga ifeza n'izahabu n'ibindi,
ahubwo dukomeze gutekereza iyo turi kugana mu bwami mu ijuru. Imana ibaheze umugisha. murakoze. tugana ku musozo, gira umuvugabutumwa navuge ijambo rimwe niturangiza atange rekomandasiyo ku bantu bose badukurikiranye dusoze iki kiganiro. Arakoze. arakanda umushumba yaravuze bituma naje nungukamo akantu ko turavuga ku kijanye no gusenga. Yaravuze kuri iriya ndirimbo yabigize. Akenshi nabifata mu buryo bubiri. Hari abasenga bumva ko Imana ari data, noneho bagasabana nka se n'umwana. Nubwo ngo ico gihe ntibagendera kubiza, bahorana nayo igihe cyose. Hakaba nabo abasenga bumva ko Imana ari nka sponsor. Rero igihe hagezwe kuco ateweho inkunga nayo, murabona natwe hari abo dusabana nabo. Iyo umuntu afite umuntu uri kumwishurira inzu, iyo ugeze ku bushobozi bwo kuyishurira, muzamutandukanira hagiye waboneye ubushobozi. Niho nari mvuze ngo hari uwasenze ari ruguru yumva ko asabana n'Imana, hakaba n'usenga hano yumva ko asabana nayo, ntaza atandukanwa nabyo. Ahubwo ko naringize ngo nze kubaza mushumba Mathieu, yaravuze ngo abana bari ino ngibo bafite nyine uko bahaba bikora kubera ko batabonye basaza iriya ruguru. Ariko waruvuye kuvuga ngo mwebwe mwabonaga abasaza kandi muri abarezi baba bana batabonye abasaza. Paulo yaravuze ngo ijambo ngo mwangyumvanye mukaryizera, muzaribwira abagabo ngo bazaryumva ngo bakaryizera, nabo ngo bazaribwira abandi bagabo. Mwebwe inshingano zanyu kuri bano bana batabonye abo basaza niki muhamubafasha? Arakoze Evangeliste Serukundo kubijanye n'urubyiruko dushoreye muri buno butayu. Nta kindi tubafasha no kubigisha ijambo ry'Imana. No kubigisha ijambo ry'Imana. Burya ijambo ryonyine ririhagije ku muntu waryumvise agakurikiza uko rivuga. Iyo umuntu yumvishije ijambo ry'Imana ryonyine ririhagije, ririgisha, rirahugura, rigatunganya, kuko Bibiliya iratubwira ngo ijambo ry'Imana ni uruganda ruracura. Iyo umuntu yakira ijambo ry'Imana gusa, urubyiruko ruri none rufite ibyo ruhugiyemo. Ijambo turaribwiriza, amaseminari turayatanga, ariko iterambere gukurikira ibiha bikorwa kuri internet na za WhatsApp bihugije urubyiruko rwinshi, bigatuma umwanya wo kugira ngo bafate umwanya wo kwiga ijambo, kumva bararyumva, ariko kugira ngo bicare barifatire umwanya baryige bakore n'ibyaryo, ugasanga nta mwanya babifitiye. Umwanya bafite muremure ni umwanya w'iterambere yo kureba kuri internet ibiha bivugwa ku isi bigezweho, ariko nta mwanya bafite wo kwiga ijambo ry'Imana. Twe nk'abashumba ijambo turaritanga kandi tukaritanga nk'uko rikwiriye, rero riza risigara kuri nyiraryo waryumvishije kugira ngo abashe gukora iryabyo. Murakoze cyane. Murakoze cyane, turabashimiye mwebwe mwese batwitabye. Rero kugira ngo reka duheze pasiteri ijambo rimwe, abadukurikiranye bose kuri aya magambo twavuze, kugira ngo agire ijambo rimwe yobagezaho. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Tubanje gushima Imana kuri uyu mwanya tubashe kuba imbere yayo, imbere y'abatwumva bose. Muzukuri turabashimiye mwese abaduteze amatwi aho muri mu migabane itandukanye. Zukuri muze mukomeza dukurikirane magambo y'Imana, kuko kwiga n'ubuzima bw'umukristo. Uru rugendo turimo ni inzira igoye kandi ruhije, isaba kwiga no gutekereza cyane. Rero tukaba tubasaba kugira ngo nanone muri aya magambo tuganiriye tuze dukomeza dutekereze. Hari ijambo pastori yasomye aravuga ngo tuze tuzirikana abatuyoboraga kera, twigane ingeso zabo. Ni ukuvuga ngo ikibazo cyane muri iki gihe umuntu agenza kubona, twirukira cyane ku bijanye n'impano, ariko kandi ingeso, imbuto ntituzitindeho, kandi imbuto nizo cyane cyane Satani zishakisha kugira ngo izitotore mu muntu izimareho, dusigire gusa kuba twakora imirimo n'impano zitandukanye mu isengero. Ariko kandi urebye cyane cyane ugasanga imbuto zarashize. Kandi ubutayu, iyo abantu bageze mu butayu usanga cyane bakunze kureka iby'imbuto, kandi imbuto iyo zishize no gusenga kurashira. Dukomeze amasengesho, tugume ku gicaniro, twite ku Mana yacu kuzageza ubwo
tuzagera ku mashimwe kuzageza ubwo Yerusalemu hazahinduka amashimwe. Murakoze cyane bene data, Imana ibahe umugisha. murakoze cyane, turarangije. Turabashimiye ko twabatumiye mukatwitaba. Turabashimiye kuri iki kiganiro tumaze kuganira, abadukurikiranye bose namwe turabashimiye. Rero dufatikanye kujana ubutumwa hirya no hino. Uraje kuzandika hepfo muri komanteri igitekerezo cyawe, icyo ukeneye cyose. Rero ikindi gihe tuzabiyambaza muzatwitabe. Rero turabashimiye ndetse n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo ubutumwa bugere hirya no hino. Imana yo mu ijuru ibampere umugisha. Amen.